pobožnih roditelja. Od ranog detinjstva bio je mirno, skromno i povučeno dete. Još kao mladić otišao je u manastir Moraču. Kao revnosni iskušenik bio je omiljen među monasima. Docnije je i sam udostojen monaškog čina. To što se isticao u vrlinama, rukopoložen je za jerođakona, a zatim i za jeromonaha. Kasnije je postao i iguman manastira Morače. U to doba, u 17. veku, Turci i okolni Arnauti su često napadali manastir Moraču. Prepodobni otac Stefan je, uprkos opasnostima, služio svetu liturgiju i neprestano bdio nad narodom Božijim. Kada su Turci odlučili da ga ubiju, on se sklonio u jednu malu pećinu, u kojoj je proveo 7 godina. 1660. prepodobni Stefan je prešao u Skenderijske predele i nastanio se na usamljenom mestu iznad sela Crnci. Tu, kraj jednog izvora, podigao je crkvicu u slavu rođenja presvete Bogorodice i keliju za sebe. U piperskoj obitelji, u kojoj je Stefan proveo 37 godina, oko njega se okupilo monaško bratstvo. Sveti Stefan je odlazio često u narod, učio ga istinama vere pravoslavne i lečio od svakojakog greha i poroka. Neprestano je prizivao narod pokajanju, a narod ga je voleo kao svog roditelja i bogoposlanog učitelja. Provevši tako život u bogočesnim potizima, prepodobni Stefan se upokojio Gospodu na današnji dan 1697. godine. Sahranjen je u svojoj obitelji. Posle 4 godine na njegovom grobu počela se javljati čudesna svetlost. Kada su monasi otvorili grob, ugledali su telo, celo i netruležno. Tada su preneli mošti prepodobnog Stefana u manastirsku crkvu svetih arhangela. Na njegovom grobu isceljenje su nalazili ne samo pravoslavni Srbi, već i Arnauti i Turci, koji su mu prilazili sa pokajanjem.